dobrodošli u novi dan na kanalu Urade HD. U ovom klipu radimo lekciju serijala Škola službe fizika. Dakle, ovo je trenutna i srednja brzina tela. Pa da počnemo. Srednja brzina opisuje kretanje u cjelini bez obzira na to da li se brzina menja ili ostaje konstantna u toku kretanja. Ona je jednaka količniku ukupnog pređenog puta s i ukupnog vremena t za koje je taj put pređen. V srednje jednako je s kroz t. Ako se pređeni put tela sastoji od deonica dužina koje telo prelazi za odgovarajuće vremena po redu, srednja brzina tela na cijelom putu jednaka je v srednje jednako je s1 plus s2 plus s3 plus 3 tačke plus sn što je neograničeno i kroz t1, t2, t3 plus neograničeni brojevi do tn. Zbir u gornjoj formuli označava proizvoljni broj sabiraka, odnosno n. Stajanje tela je također kretanje sa brzinom jednakoj nuli. Stajanju u gornjoj formuli odgovara pređeni put nula, a vreme odgovara vremenu stajanja tela. Ako se u toku posmatranog vremenskog intervala brzina tela ne menja, kretanje je ravnomerno. Da bi kretanje bilo ravnomerno, brzina mu mora biti jednaka u svakom vremenskom intervalu. Možemo smatrati da se brzina u veoma malom vremenskom intervalu ne menja i tu brzinu nazivamo trenutna brzina. Kao što znamo, brzina tela je vektorska veličina određena intenzitetom, pravcem i smerom. Vektorske veličine, kao što smo učili u 6. razredu, pored brzine i sila je fizička veličina određena intenzitetom, pravcem i smerom. Sve fizičke veličine koje su potpuno određene intenzitetom, pravcem i smerom imaju neke zajedničke osobine. Jednim imenom nazivaju se vektori, prema tome brzina, ubrzanje i sila su vektorske veličine, odnosno skalari. Da bi se naglasilo da fizička veličina ima osobine vektora, stavlja se strelica iznad slova kojim se označava. Vektorske veličine predstavljaju grafički usmereno dužima koji imaju pravac i smer kao data fizička veličina. Ako je na crtežu data fizička veličina predstavljena na više mjesta dužine vektora, treba da budu proporcionalne intenzitetima. Ako je na crtežu neka fizička veličina prikazana na jednom mjestu, dužina vektora može biti proizvoljna. Eto, to je bilo to što tiče priče lekcije. Sad idemo na obnavljanje. Prvo pitanje, koja je formula za srednju brzinu? V srednje jednako je pređeni put kroz vrijeme ili VSR jednako je S kroz T. Koja je formula za srednju brzinu na cijelom putu? V srednje jednako je S1, S2, S3 plus S neograničeno, T1 plus T2 plus T3 plus T neograničeno je formula. Šta nazivamo trenutnom brzinom? Znači možemo smatrati da se brzina u veoma malom vremenskom intervalu ne menja i to je trenutna brzina. Šta su vektori? To su fizičke veličine koje su određene intenzitetom, pravcem i smerom. I šta su skalari? To su brzina, ubrzanje i sila, odnosno vektorske veličine. Eto, to je bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao.